Kapag kailangan ng kauno, wairan mga ang korusye, ay chunga luwaw, to kaya kauno kayo, o korus medan, yang rong, diba siyang life and run watch. Kailangan ng kauno, pwede kisapon na dimbak, mesocho kan kay banda. Chokway ti isang komunyong ngay, menta chema, kichaking salala po chela, kauno coach, melimbak po kailangan. So, as an run watch, even kachan ka nagayla ka school yung magchapiatar, mabitata character study. When kak so say ko mo o ngay, niya chabang kan rop sapon man coach Mason, kasambal kachan ka kiyatan we kay. Richawiya ka school yung mapain ngay, tiyara ta magkasambal o kachaban na ngay chumal more, o yung magarata i-angam yung men share. Chagos ko siya character study, kaya mimi po on more na pram, kaya ko siya tuwen yata no, kaya ko siya tuwen more na pram, kaya ko lang background na pram, kaya ko lang luwat kan ma pram kasaleta na more, o kaya ko lang kail kan nan kaskul map trend na last week, then kaunat, then week ran sa raw yo. Ari, kasama ko rin sa ken, numarang kaun cheeses, chayda, kain sa Clara child ka school, character study ya study na kasambalo memory so lang kayo o nga chapin wewe akariyaw pagchang ka kawewe ang nechegan ni San Salama kichakilikilan character study ya chaban kuya character study niya format yung kakisu magcha may sawaskiya o tamak cha uya sa online so siya practicum just so follow ya no formatted pagchang datong kay niya ba chabang ya song which we are note taking o ang suma kabang yata nom note kan korusye akabang ka kan yata nom study out of tamaka alet year sang niya suma ka what the skataro po sa pan coach Mason ari ran watch chaban daw lang nan challenge chago sa yaran sa rawyo yaten kail kan kaya kasi tuan poson na ini ng kasambal ay dan highlight check so sa poson na non kasambal pwede ko poson mo ya ki maso cho poson ak chay so cho bangka fake imesansal na ni pro isa kayo poson magarang aprama ka pito isang runs up poson magarang aprama ka kauyawi inawan coach to relation ba reysa klemaw poson magarang so song cho learn bagagawang purala dan video ben mowel na kom kaste kom sociale to pen kak pinsan salama aran watch ben chantola nan challenge te kapal kan me apram so pai ang so me yata na nana maurin so lang te nana maur an baba ka uno kayo ba chosan an genesis isa kriyaw maurin apram kom kak tiar sana genesis isa kriyaw ko la lel isa kriyaw iwasaw no kasusuya tuwan maura na pram childman raise up takakairata kasukuliyata zone dosa masanen court me banesi yawasain chinchingya o ese kawai taramas na pungi ngari magareta mona chatan kak pose akasampal kachanya ang sikul ki ari nanchiri sa kriyaw jujuga ulel dayu chepin challenge mtiarakta melawe wo kabagaite song koros may dan kita kay chapwe kaya en kakchaw ya men kaway tong communion ban pen we sapal mang study ernan chelis sa kriyaw challenge me an ki kosanan irachichikew lel playo hay suma coach masan yan kokola sang nan sapwen sapomon ren kisem kan o sang nan mo nam semon kor kola sapwen may ban kasaleyan huk kaban medawa challenge me so tay kapal me an kananan so metawa kana so metawa armas men bandang kan maselda song toto kaban metawa ang baba no kan metawam tupuso kaban metawak at wam second chakola wasaw song toto aptamak chawatag na ni proesa kayo kasaleta ng poson nakarayang hapitoy re-challenge watch me so bay nan memor watch kajabil ban so bay ewan so ma coach ban masan yang gija atwa ma coach masan yang kranwat ela pito isang nan sa pomon pito isang ren kisem kan pito isang nanumanam tatan kola wasani bang kasalayang women tatang kuno es chuya me coach mangay ang so mayaten kauno kan malibara masman
esocho ya me kochmangai ai me Jesus masani nan stronga mo ko masani magchail en ya teno itaweni prapaikta chai lo puran koros o itaweni tatok what socha mangai we are challenge you we magchako sa yarnan strength pweki poson ma pramanik kak pilatan pito isang eri yung challenge magcha kulang nan rai sarawi bil ko sa yata me me ko chma kasaleta kele na pram me ye ai so me na puchak me ba 9 ki lat ai so me aratup so kan koros bil tiralar saraw ka tete ang gichain me mia kamay penenan pungara mia kamay penenan pungara nan chene sa silu o ai so lot kasaleta maurio nakasaleta maurio may nang kasampal nito wanaw ya papamen estrok kame nito wanaw ya papamen makapralawatak nan wasaw na ichamchaman mau ekosiya kilang kichape na ini chesto choka kung may teng isak silu rechik wano eri autaben sapo so charong puira koros kogusan bene puira koros na inte belen manchot ye me pay o akamay wiya wikita nan pungara erklang peyo akamay wiya wita nampungan na pram o na lot na rasilepen man ako eri pram tang lot na rachikwa kulang kachapen na imen nom silepekan o na silepekan retera kamay bene wiya papa men me kasaleta maurin papa na waksang makchakan kelang te makchamo chap kai te bil wiya be makchaban wiya gchati arada me ada na pram wiya wala men lemba ko chik kapungala nituan wiya pe o bil iki yang lat a choice na en pain en ime ban chaben belata wasa me ban belata ma belata pali mese aban kola pali yadan east aban kola pali west eri magaglang challenge murine kataglamalame lot beba 9 kiyo o murisa nan Genesis isak tayo nan chapter murisang me kapan watak lot pilata wasay man kaselel up karen lang yadan satam o buksaro at yung China Genesis isak tayo rechika isak silu isak tayo magawatak koti yan ang marki kay makoto maun yang rail o kalaweti o wasang lot o pilkopoy aray kataykan eri ainso mi ate naramas nan rechike saktayo rechike sak silubang wata wala men sang ren met pichila ko koto o kay reki apram men ipruo me koros apram kun kokosan naman chu kasarawi men men mangar pram la orong ata tuwen nain rieo yanger loti o siliti ap kapo pena wala la pachakan en kani mo rail koros me slipuki equilimen ap kare lang tan raparapag nan market tameno pursuitan ay so merong ata mena puchako laleng kapal challenge mo ikamelele makin bluya challenge yo nga mo rai mo kay bak ay so maramas men wiya swate ng kaplaleng nan kapal miye peyu na nacha matamataw talamalam makchabang sawaseta teso apram ko na nganta mau pa pilipil ko alam mo aptamak chay lang wasach akakopon nak cater isment irailyada no kola pay iray kola pay yang iray kapureto kola rescue nephew kapureto real challenge may bil kailangan tayo sa mga strategi me challenge makoya ngo and maban kola kapichala nephew me banangyo let it be tamak chay lang mong yung papa mong yung dembok menta cha mga pilipil mo apopurala pwaki ay pilikola i kapureto tama pilew challenge may bil kailangan wasach magchay korusya kan so by ang so magtry kan paweti tan so yung magtry kan yata me ko chmao pa makawatag tisa ang so me nan rachik isa super choti ang so me rakalaweti railor nan marki kan me ko to peyang satam komarawat me irail
kalaway railti apramo nakan apsaro masani man sumeresapa alto sang kalaway de nan markin setor lamor o nan marki cheiko nan markin satam ap kachila kasamo kachila kasamo ang sumatay kan kalaway di amie kapung kan kotong kachil iyew challenge me solang koris kan so pai ang sumak chakon yata me ko chilaut mun chaka kapakap kemen kauna tatong chaka mahaw yalla tag chaka parpar penene what we are penene me so chakan memory ang kauno ap kauna tatong kun ko tatong kan ya wakita laray nor wasa chako siya me sedak me yinan markin salem o pil samorog an coach kay wasala palapye ap kachki yung apram pilawa o wine rakachingi ap kapayata mas kapay kita masan bukach coach wasala palapye megachin kapagata nan lang o samba en kupramawi yu kapram kapingan koyang kauna wasala palapye megachki yung komo manaman en paweti yung munchichikan ria pram ap kachki mel sedak aisaksem nan markio kuya kapang nan markin satom songon kiyang tupusau kay kiyang tupusau kay cham-chaman nan wigach sagoskosya tuwen kayasi ang karyaw nan margikan ay so mayaten Elisha ka ang so Elisha ne naman maula sa nga chok puro tawata tupusau kay akayaten Elisha kang an kayasi mawya luto na Elisha yaten lolet yo pakyala naman o alet tupuso ko bak norak kan kakarayang ekan ya challenge yung child ay so makaping ko tangkan koto ay so mayaten tupuso kan bangang kota yaman na child nong yung wasa chaka saleng child tepi cha caprela o caprela yaten Caprela, yechman nan rachika isa kayo tene. Nan marken sa tamap masan yang apram. Kom kolokol cheme koros ma kom kalawet yer. Ichene yara masakan ma kom ban kapretong ye. Apram resapen bachawani kaukila mon coach wasala balapye son uyepen nan lang o samba. May sota pa nale me kot sang remo. Mentama mulenterech eo. Te selen suit eo. Po komuter masani mangay makarayang apram kapwepwela. Sota me ko chipanale iche me ipanale tame nei ola kan tatong kiyar o pais me utan en yangay kan okay anda banale chiaten kapaiten pui nong rail kame sawase ap me ko chmenda is yaten demanda kakinta ise o ke resong etene songores me wa ko marwasang kol rawasang kol ranan satom rawasang silfera songko ama yime nan markis satom so songantame en wasang songkor usye klang wasat challenge you eknuya challenge you ma chakin tiar kapay bakchabang kaleb kila te kachabang gatak lamalam iyo challenge magchabalkin so pay nan ranakan nan ran keren ran koros magchabang gatak lamalam teso kalangan kiyang kauno utan i-challenge ko chaka klang epeweti narak epeweti po masoki tame wiyaw ikamelele pwe limbok me itan imagaryaw current limang saktayo ko siya pol ko siya limbokan coach makin kama kitiye ri kan baka bay utan ka sambal kachan magat limbokan coach pemakcapan magat limbokan coach kachashipan kasukan aramas sisais jashipan insinsuat kita maramas socha bona sekcha te socha kachengi kicha wasachi kamelele me limbok me apraman kiyong na puchak te a nephew lat imakare nga kamakit en kakola peite kola maun puen ka kapureto eri ikasilume inchingiti mech o kapayo pwede kin ray-rayla akom naklangata luwe ka mayrang la na isak ray kan bagapay anso me coach masen yang apra mevan kapayata puksaraw katete ang child nan Genesis sa Zakaria ang rachikchikay ting tayo ang rachikchik tayo masani apram sombari sisak limaw ap masalsang aran sombari sisak limaw mo rin na masalsaan so me epito yang so me coach madipeo kaya se sombar tepe ap na kita Isaac sombar epuki
weki Abram au yawiki kauno sombar riyaisak limao. Pui no one ko chan puida. Riyakan bakatai. Challenge you au yawi. Challenge you au yawi. Ran makapeki o ran me eban puita. Uya anso me kayu kasampal. Nan Genesis riyasak riyaw. Iwasaka kaktiarya. Anso me coach kachin masan yang Abram. Masani yang Abram. En kola may rongi la den katakate o coach up kachin song Abram. Masani yang Abram. Abram saban bachon yech ngay main. Coach up kachin masani. Ale Isaac nong puchak yarasan makakan kasampal gi o kola nan wen moraya ko kola may rongi la ye. Ninto wen may rong isise o nana may ban kasalayang main ko makawata ketika bantiarata ma Abram say long ran silu pen lelang to nana moraya pen wia meirang wech nana ran silu me say lako sarama sani me wana puchako ditu kay pacheng chui kay marawa atama puksaraw kasaleng cha me nasum chako itagre iklang miesang muchaya sumpulan Yasumpulan met kan baka nan Abram weweki me wawala na seryo sementayan yaten latu koranawi raban kola o raban proto e wia kosayin poson kauno Abram utan ligi kauno kareta anso e wia challenge you re ap e show ya nana weki an lao anawon kaparapor ke kauno na kauno ka kachkiyang Isaac me awi kilel Isaac limao atama kauno sa Japan kanki kachkiyang mayrang aren ran sidu mayra say sila kola yang poson kamelele me Abram poson menin laut karena kakdiki kauno menta ya challenge kachin peweti kapwan me kachin so kayo Riyay kan bakabay peweti nan achay ka skula murin challenge yay peweti ya peweti me ankikan nakaklet ko nakakmay tala sapwe penainay hababa nono puente kiyang kauno may tala peweti la malam suwet niya katakayang napuchako ang so mamiya upeneyo open niya so rabel chor pesang kasaleta apeweti wiya suwat na mapusaramasani magchailan tupukang masuwat na mao eri chaka kinta ma Abram ang kumauran peweti masuwat on na mao chaka klang ma Abram pilwiya pilpeweti nan time na wiyawi one coach Riyay kan bakapay tama kauno no yang beban kachkiwi an kim mawang yung awiyawi pwai nagong chinino kiti nan nambekan saksilui saktuaw masani me kauno coach sa tuwa chakchela ramas yabeweti kan magchaka kailangan match me peweti met metawan propensya tini peweti nyapi kiyang kauno pito isang seme dimbak peweti masuwat na mau asyoto pa kayang yata no lat ebil san mebel peweti niya ka na nga ma awiyawi law na one coach porta nan Genesis sa kwalu kakakwata kwasaw o Genesis 3 sa kayo melega chikchik dimaawan panwatak Masani Abram sombara puki ang so ma Isaac iputi sombara puti ang so ma Isaac iputi ariya peweti awi o lawlel sombara Isaac limao kapretong kachail nan lesson lesson quarter ko siya tame maurna ramas manage kasaleta to one court chapchen ko siya kasaleta to one chay coach mendembak Mentacha magchaikin wiya sweat. Apan so can always reaching out to us. And so
nanchiyang rescue child. Ime kasaleta tuan coach kariyaw. Ang suma Jesus, ang suma yatan coach masani yang merong kila Isaac, kasaleta tuan coach. Oh Jesus. Ma coach ka chiquito, coach ka chiquito, merong kasaleta reflection in coach ka chiquito Jesus. So chawasayo ka kilang wasaj na Abraham Pilakapilo kaya yung kauno damay coach so tsaka kuya wisawach. Kachamanto ng Rome walu sili sa kriyaw na buksaro masani kauno coach so tsaka chin kisa koliki ten mensay reniki akach kitong chay sabal meo apagachin wiya ta wege kichay chorus coach makalangan coach mendembak ertama como yung ngay kakaskul sang mawurwa chi mawya last question on nan format nan weapon character study it. Tsaka prela ng background no, tama tsaka learn sana na background no. Esan saler me Terra iyete na baba, aprama baba Terra we are so kautaki tiket kanani kante coach le kamakan. Kamele le magchay ko rusye. Pilmiya cha root and yata no. Piliang kautaki ta cha papa kala poko kin piliang kautaki song kan makaitek magchatira taraan watch tami ko so yak magchaka learn sang na coach chilipilipil ok chan ka kitipek kauno coach en kakta tong kan kichang ok chan ka kan kim nong yung en bake kichan ka wiala men kapay klang wasach magaklang kaprela nan chene sa kriya ora chichik e bachodio Melenan rachik silu. Ako siyata tuwan yata no. Inaw kay na coach tayang maban pitoy ay isong ko maban wiyawi. Klang ang pitoy ang pilatay tawan kauno. Klang apram wiyala paban maposon kan. Apram sarama sa nami raykan makapayata apram ban bil kapay. Ay raykan makaryala apram bil ban riyala. Ang so magchapa ba kauno? Kaya yang we are covenant children of Abraham. Mia covenant with kaya Abraham mo ya papa kalab and maposon karuse. You know what we are tatog ladran watch. Pagjaban pilata pegyang kauno ay magjaban ka kilang. Kabayang coach pan miya na chamaw. Kauno coach pan kachin yeyang kaya. Kauno coach pan kachin sapol may no utan ban puita. Jaga pilearn sang ren Abraham. Danewa mistake na uyata kauno ino kiyang nebangkach kiyang nasari apo tatongki apot patagian me ni weapon mo erong ala apot ira metawa irapen metawetat yamo mani no one ko traban ko to ni we pe yu mesapong sawe me yung kasampon chakak learn sang ibil kamela le ko ngay makchabil trace na chamamor Mia pak magchalame magupran ko cho mo inumamwe apalasang akara tacha kapal. Apo kaping ko apram so cha kifap. Karada rege magabel messed up. Be like Abram. Escha messed up che erinak. And messed up apo pilata and continue. Et pilata and continue. Lang ay so mena ngita yata ni smile. Icha mia wa mi magchabel kak learn. Acha pilipil sapong tan mia wa. Kau na ban makan kecah, pan mia wan Pilipino. Imak chay kilang Rainman Metalis kanan so watch kapeng mawiwiyawi. It's all rooted from chakak kilang imak chakak school sang Mauran Apram. Mauran Apram luwach magchakak kilang tuwan masak makaraya nga tangala poto. Chabil kak school sang achamo. Pagchabang waitem masak and kaunda achamo. Chabang yata sang suwat kay. Kareta ireti. May masak ta punot and bitolong nan week watch sabi ka school ka nan matuwa na ura chik watagit isang mo wasawa ka sa leng child tuwan kauno kun kachki menpir ka na asyo kun punot kita maraban kang kiyo pun nan sab kanap kauno kun kachkita at na yawan am non kasambal sa me pach karusye
Karena kete punot, kete masak, te muiteng punot o masakan kaunu kata, pemakaban muiteng, aban kawela planen coach, aban perabasang peren, aban perabasang keitia. Eri image me, imen ong ni pelien luat, kacatulanan strength, pokchan kak learn, imelana I like che, nana strength kan, catuweche me poson. A poson karang ape, a poson karaya mentacha ma sabungalan in chepo, Yanan kita Ismailo este wuti apa continue acha person ban make us to go on the endure till the end karena pilata kakairta ang person ima kacha wiwian so wacha acha focus on so what kutan build up acha person ya mama sang niya kas gumasa ng coach ni sang niya acha watak te sang niya acha bin rong Una pusara patak yang chana Roma isa kay sa gisu. Rika school watch magchakay ralaran watch. Iyay kapakat me ban. So we say yuk kichino no kay me kin uya ka school watch. Iyach mo yung senen kilang senen yang kilang me chocho esela watak mga senen coach. Esela makakak pen mga kakak pen tiarata katilikak yang doseway. Riya mo Take note magchawiwiach, murin match, at charan ka school ki, yamuman ang ban develop ng pain study, poken ka schoolie match kan, tepili ang share masan and coach. Rikan bagabay, rakach menon, lap, apchon tatok me malaw. Kasotana na ken wiya, anti title poken kakyang babakaw no. Amnong yongan magasampalo komwi, yang ka school ki masan and coach. Eri, we are no archmong young sen kak yang sawas pacheng rechay kan chorus pacheng achay song ka wait kan chorus na dewe momot so kan en kakirata mechocho ren kak esawatak masano we ki karta ipekin maran cheeses purala la ka school bugat mi se song kita we have been study to enable we ang we are schoolmen itiarata na seri schoolmen ban utana study method ma abang koleti ka school kan rebil to che masan en coach rie kapakat me step catch ban so say komo kalangan en kauno jabanit wasach jabaniter wasach ikamelele me mia pramen match nan beret ranwach me coach ma masan yang komo yan bitoy sang nan sapom nan renang penene yo nan manan baba kola wasay magochpan kasale yang mawo ki pitoy sang me ko chuka nan pitoy sang po coachan kak tatong gnu re kan baka bay kaschukak mimi chenan mauren wanani kaschukak mimi chenan mauren kauta yang pongen tigitingan nanikan kay anane an ke maurio me chororla eri maurwach mauren baba coach mauren ka chororla mauren choror sang kulikiti may sang eu maur kap karyang karanch limaw isa gisumasa ni pamemen makrais ka chiyarre men masa pan momala erniam pan lukay ang krais na maur asong kach korosana na momasang na maur eryam mo na pan momala esang niyam pan prioritize masa ng coach Waite masa ng coach men aude wa ime ban kamakaleta ime ban kisang inangi ime ban kamanokelasang na matamataw Songkan koros mesota kaperen ta kauno. Amen. Eri ibilsese tama coach mama saniyanguk. Coach pilinaw yang me coach yu makawiyawi. Rekan bakabay kate karwaro. Pagata kay piti smile pilkare ta kapal. Kananga na pautan Isaac tan koto ay so me coach kasaneti. Babilson barrisak limaw sang ranwach utana pan koto po coach masani. Kareta pilata kananga na. Pagkata kay piti smile, kare yang kapal laut. Eri ibanit wasach, kalangan en komu yang bachang yang murin sa wasan ranwacho, nagaptaran sa rawi, at chabil bantaula ng next lesson kan. Kalangan en coach, chaw benong kapagap, main coach kalangan en komu, kabing kianso, maragach kito, kapeta gich koros Lord nan lesson mesepedeo kubene, Ye kabagap na sa umasen ban wakitala sa walmawikan sa umasen ban kakela kay relta sa umasen ban kasalatagi rela sa umasen ban wata marain nan wasa marochorochkan stronghold kan koros ban wala na marin kaun Jesus salitag la mayaw pepeolin sa nama ban miye
keryakan ban kosang maila akabay ban mareti sa wewe kan bang kiyawak yang wewe yay kabagat main coach kalangan Lord ko diyan sa masen and iputirere koros metupang ke main coach kalangan ren kaktiar ko mo kalangan ni main sa main coach kaping yung mekoros lengan wow bewetin ranwatch como galeo namarang Jesus amen.